Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Kejing tua jong kesurok serbang hakini kikindiat tayau balather ulabba ubajur hakajela barok kawe kalabo jingma haduk kata-kata yigipat ba jong kathan ilaka sutnga bat kathan ilaka sumer namar bakatnat PWD road kabapen yakani kesurok kamshim lamaramot bah yakani kesurok kumban syukdew hangne kani kesurok kadai kabapenya so nado kasnong sutnga bat shadu kasnong semmasi pala bat jalaphen hakabaya day bat kani nakaliang jong kaseng Meghalaya People's United Front na East Gentia Hills District kalahir jurip yakani kasurok hapo kajingelam jong upresiden uba Mikhal Chermang harengkat kajingedon lang jong upresiden ke Kliriat Circle uba Kershan Bela upresiden jong ke Sanshnong Circle usamla Juni Pawa lembat kidikot jong kaseng ta kasngi la wan jurip ya new surok sarbang new surok udah ba penyesok ya kisnong di ba kum ke jalapet ka mentelu ka samasi ka pala bat kiwe kisnong ka jingle jurip jangi ya new surok kade haden ba kaseng kalayo e kajing ujor na kipat ba kani kathan kade banadu bather ulap ba lapsana kito kipor bat kajing juru islam bat sibun ki surok haki benta jangi Meghalaya ki bala julor lut bat ki bala haplut bat uniu surok sempur sarbang ru ude we na ki surok ubala julor haki tu kipor bat ngisiosi ba naliang na kaliang jangi PWD bat na kaliang ka sarkar jela ba naduk kitu kipor haduk menta ba ki klem le yo uniu surok bat ki klem le maramot hoi ngimla ban len ban na kaliang PWD kalawan ban penkhut ya kitu ki benta jong ka kendeu ka bahap na te na jrong nang bati kali rit ki kinlat ban lek ban wan dei haden katapat ke PWD kali kurswat kali Israel nusrok haduk menta mani kesni ni na kaliang jongi keseng ni kerpat eko sarkar Meghalaya ba kamde ban penbiang bat penbiang bat ban yarap tang sike benta ba khapsor bat kamde ban yi kunswat yaki thain nong kedong namar ba belengi ong kumta namar ba bunsen ngiju yo ihi ba sarkar Meghalaya ka juk sleman penyarap ban ai ki jing yarap ban poi saki thain nong kedong sai sen ni na kaliang jongi ni na kaliang kaseng hi borok we ni kerpat ya sarkar Meghalaya sarkar MDA hapo ka jingela mi konrat ke sangma bat ya tanat PWD ru kamju bat ya MLA ka than ru I bade MLA ka than mai de opposition party Himachal lang pale ni kerpat ya ki ban thau kilat kelenti ban marmot state yang ni surok bat namar lada kim marmot state yang ni surok kan bu jingma ya ki pat ba hakalek ka wan jongki bat ngi maham ru ya ka sarkar jela ya sarkar jela bat ya MLA ka than bat ya ki ka tanat PWD lada kinda yang ni surok cubu lada jia jia baklem uni surak ka por balik bawan ki kali dan ki pat ba ka sarkar ka PWD ki hapan ba khle hi maki ya kane ya kate ka jingja ba sosi bat ni kerpar una namar ba yemental ladai ka por telang kala dai ka por hi yaki namar ka biang ba ka por ki ban marmot uni surak bat ni kerpat jur yaki ban marmot state khnang ba ki pat ba kane ka thain ka bri sumer bakin suk hakalek ka wan bat sian ru ngin lek bu da ka jing tha chau PWD minister bat cha ka tanat PWD khnang ba kani ka kam kan ya state sekhmat na ketu sarkar khamtam yo PWD wa pe khamtam yo ba paston tersong soba ban pe lem khamtam yegini national kendong barang sak sedin de ba bin pe tang hapok sor ya tepat dia PWD bara bakan simkialem khamtam nusruk dan jingma mata pila I ka surok pe mata dong jingma ba namar la pe dut surok sak samar steng kali banyak artli kamlong tanggawe ka benong Tamar kamtam hakamit kaya kayong long kajing bakraw. Dengan akan akan tuyu bak pastun kamtam uncim kialem kamtam ya kathanjong isdentia sana. Munde wan pet tang hikmat utang sapok sor.